dufite inteko mu kanya isa munani. What's wrong with you? Ngo mwese muri bicucu. Mutugudu ikibazo nabasubije ntabwo mwakinsubiza. Wait a bit man. Ariko bana batwabasha. Ariko uzi ko uyu munsi hari inama yakaze mpamagara umutangazaje azatangaze mu kanya abaturage baya baje umunsi ariko utari buze ndamuhanye aro ni umutangazaje ndagira ngo utangaze uyu munsi hari inteko y'abaturage mu mudugudu saa munani babe bahageze cyangwa usange hano mu isambu yanjye tuvugane sawa umeze uteze urakomeye cyane uyu munsi rero ndagira ngo uze kuza kuntangariza ko hari inteko mu mudugudu y'abaturage ubabwire baze kuza rwose bihute cyane dufite n'umushyitsi uri buve muri Amerika araza kuza n'impano ubwo uri bukererwe arihombe Sangahe? saa munani zuzuye Saa munani zuzuye. babe bahageze Naribe ndabikora. Genda ihute Alo. Uyu munsi mu mudugudu w'abaturage dufite inteko mu kanya saa munani. Kandi abaturage mwese mugomba kuba muhari. Kandi dufite n'umushyitsi ari buve muri Amerika. Alo. Uyu munsi mu mudugudu w'abaturage dufite inteko mu kanya isa munani. Kandi abaturage mwese mugomba kuba mutumiwe. Wari dufite umuntu adusemura ko wumva ari kuza umuntu wo muri Amerika. ariko ari umuntu nzi hano muri uyu mudugudu wa Vatikani uzi icyongereza agomba kubibakemurira ibyo bintu. Uwo muhungu yaba yitwa nde? Uwo muhungu bamwita Kuko. Nese bamuhamagara tukumva. Kanze muhamagara. Aro Kupe uri hehera uyu munsi turagira inteko y'abaturage mu mudugudu kandi dufite n'umushyitsi uri buva muri Amerika urabuhari? Ndahari kabisa pe. Turashaka kuza kudusemurira kuko ni wowe uze ururimi rw'icyongereza. Sawa murakoze. Sawa turari tukidudubiza. Yes, agara mu bwiwe. Sawa. Wari wabize mu mudugudu kabuze icyongereza nako waba hafite gatubura umwongereza. Byatafashe karema. Bagafashe vuba bro. Ese dushaka ko tumutubura nyine afite amafaranga. Abongeza bagira amafaranga. Iyo bare byagibye agenda njya gutuburira umuntu umwana wawe. Afite amafaranga waciro. Umushyitsi bane. Afite amafaranga menshi. Kupe. Urabyanze ko turya amafaranga. Okay, reka ngwari kuruta bigenze. Je ndi umusemuzi. Ndavuga ibintu bitari byo. Cyane. Noneho ibiturage bigende birakare. Nyamerika tumwibe ibiturage bidushyigikiye. Si byose. Niko bimeze ibyo bintu. Muri gahunda. Yendi sire tugere sawa nari bibro. Ngo tugende. Ariko rero bano bantu rero bo baradutinza. Kagira. Oya ibi bintu rero nese abantu batubwiye ngo barazi isa munani. Rero isa munani. Saa 10 zirageze. Ibi bintu twatira komeza kubyihangana. Mututane ngo amara. Sawa baturage. Reka twitaye. Mutegere. Komera cyane. Urefero kandi mute. Bari hano navuga wewe undumeze. Stand up ni biki. Ndavuze ngo mwicare. Ariko asegera arige namwe nije wise. Vuba. Ariko abaturage kubera iki mugira agasuzuguro mwemera kubita umuyobozi wanyu n'abasoni ibyo ni ibiki koko mwafite gahunda njye nubahirije gahunda ariko namwe murakoze kwagera kare ariko utararenga mbere na mbere ko batubwiye ngo dufite umushyitsi mukuru w'umunyamerika mu matini w'umunyamerika mwatuzanye umunyamerika twazananye mwe mwitonze mu kanya gataraje hagere bose ntabwo ari bubatinde ntabwo ari burenze iminota ibiri umusemuzi naze
adusobanurire ku byo umunyamerika agiye kuvuga. Umeze utamusamuza. Umunyamerika katari gutebuka. Ko ngiye kuragira neza. Oya, uwo munyamerika araje mvuze iminota 2 yonyine kari bo bahageze. Yarateze indege agiye kuza hari bimukanya yarabahageze. Okay. Hello. Ariko abantu nabo baranduranye. Uyu muntu ari kumbwira ibikira. Sobanura rero byo ari kumbwira. Wowe ngumeze ute? Meze. Meze neza ntari kumbona. Okay, thank you. Hello. Where your translator is? Umusemuzi ni Dre. Thank you so much. Okay. Hello, ladies and gentlemen. Ngongeye kuruga mwa bicucu mwe. Please, silence, please. Ngo mugabanye imidomo yanyu. I'm coming from America. Ngo babore muri police abarutse igihinzi. Please, silence, please. Mugabanye ubunwa bwanyu. Silence, please. Mugabanye imidomo. What's wrong with you? Ngo mwese muri bicucu. I'm here for giving you the training. Ngo babondoje isoti y'imbere bamasatira y'igipolisi. I'm here for giving you a training about agriculture. Ngo wagira mwandorojwe n'ikivuzo cyo kwambwira. Iyo musetse babanye ibivuzo mu menyo yanyu. You know the meaning of agriculture? Muri bigoryi. Muribwa. Ijambo muturage. ariko twebwe dufite ikibazo nk'abaturage ni ukubera iki bari kudutukura uyu musemuzi. Please wait a bit. Ngufite abaturage bashyizemo ubugari. Ikibazo nabasubije ntabwo mwakinsubiza ni ukubera iki njyakomeje kunuka. Buretse gato umusemuzi araje akubwira. Please wait a bit. Ariko bana abaturage bashyizemo ubugari. Ibi ntabwo nabyemeza. Okay, thank you so much. Even you, wait a bit. Wambaye urupantaro ruca bifu ku cyuma. Ufite n'abana bajyana imugure bane ku ngata. Ntabwo bishoboka rwose bino bintu. You are talkative, man. You are talking too much. Mufite bida wajyana icumbi ry'imari. That means that. Ntabwo bishoboka.